Agpautang ka man muna. Bayadak to no agsweldo nila kay ko. Kas tayo lahat na kanayunan. Awan lakit utang. Anyat pagkit-kitaan nyo kada tao, kwarta. Kat si kamot nga rod tinawadwad ba si ti kwarta na ading ko. Kan amin mat nga inutang ko kan kakat binayadak. Saan aya? Makauma mo tigastoy. Syaklat na kanayon ng tagpapautang. Tsak pa napadasan timutang kada kayo. Apay ko mga min nga umutang ka. Kat adumat kwartam mo na. Di ka kat agyaman taada ka na yun kwartam. May mayat ti tumulong ngam ti matultulungan. Mano ay tutangam? 3,000 kumaa ading ko. Mabit lang nga ron. Surwan yung amin double kayod mo ta. Tapos sana mabitin di ko tayo. Kanya mo itong tigas ta. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Muna, adamat mang damdamag kanyam. Guwapo mat nga teenager. Ha? Ayan na. Day jeman o, nakatakder ijer wardia to parlor. Ay! Adan! Ay, oh! Mabit lang. Pakituloy mo man ti plan-plansak abuong Grace. Tarasam! Tarong warak biit. Ni, mapanamaya. Basta, adala pa paran mi biit. Ituloy mong taralamida ka. Sige, yig mo nga rodan. O niya, napsug ka mo't laang, Rodan. Napnag ka. Wan mo na. Thank you manila niya. Mababay na kan. Tasik akanayon ng tagas-gastos. Tunggal rumwarta. Ay nga, sana problema dayta. Basta para ken ka, kasta ti kinapatig mo kanya. Kat, rumwartan dito restaurant? Wala. Mapantay Jamol. Tayin tag window shopping. Inta magmag na. O sige, kahit ko dayta. Tamawat-wat ti bagi kamag nga. Kan ganado akong agpasyar, no love na love ko ti kaduak akakibkibin ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Sumrekta dita department store. Tagkita ta itilako dita. Ang mga no ada nakasil mo na. Sige. Kung naktubay kahit nakasilda. 30% off oh. 50% pa iti daduma. Aywan! Oh, pati dagiti pantalon da. Nakasil. Kita yung gade. Nakasil to'y nakangingi na abrang ti pantalon. Aywan anya! Eksakto lagi di kanyak na ito'y muna. Da ito'y ti size ko. Kaya't ko ti tela na. Ta stretchable. Wen! Napintas! Gatangag ko ma. Ngamawan mo't kwartak. Ha? Ay katalain ta Bayadak, Rodan! Ha? Sigurado ka? Ay na, mababay na kan muna. Gamno pilitin na akit alaag ka. Sige, alaan mo. Tasyak timang bayan. Regalo kan ka, Rodan, my love! Thank you nga Roda. Mona, my love. Ha? Mayat day dya sapatos Paris na day ito pantalon. Ha? Awan! Napintas! Ladala kwarta, gatangin kong day ta sapatos. Ngamawan mo't ngamin makukwarta da tao. Mano ay day ta sapatos? Saanin? Tama nga nung nangina. Nakasilmat ka di Sige, gatangin ta daytan. Tapnag da Paris na tapantalon mo, Rodan! Welcome to Jenna Almoy the Drama. Mona ading ko. Umay ko bayadan tay utang kon. Nasayat mat, manang. Tani, kasampulak ti kwarta. Ngam kwa, umutang ako mamanan ading ko. Anya mo ti kastan. Kung di bayad ka, ngam umutang ka mat lang manan. Nabitin nga minti sweldo ni bayaw mo ading ko. Bayadak matlaang, promise. Ay, awan may pautang kon. Tani, ato ti paggastusa. Anya ko nga ti paggastusam. Kat awan mat asawam. Awan mat anak mo. Ninanang mat latikad-kadwam dito'y balay. Wen, ngam nagastos lata. Tadamot mama at ninanang. Ado ti pagpagatang na apagparjud na. Kanadapi agas na agat katangan. Bayadak mo't laeng, ading. Sorry, ngam awan may pautang kon. O sarek ti kwarta. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ni, apay nga aglaladot ka muna. Awan nga ron kwarta kon, Grace. Manan, basta kuyog kayo tinadya nga rodan, kanayon nga maibus ti kwartam.
Amuklatan iso ti papapanante kwartam. Kat syempre, awan nga ro trabaho na. Kapilitan lang siya tang gastos no kasya rumwar kami. No kastamat laang leka monte ka na yun nga rumwar. Tapno hangka nga magastusan. Agpautang ka man kiti, Grace. Naimpagkan ka, tawan bibiyagam at BF mo. Sana kas kanya. No usaramat lang nga para iti boyfriend mo. Haanan. Saan? Itad ko kininanang ko. Tawan na itad ko ang kwartana. Paggatang na itiangas na. Sigurado ka. Wen, promise. Mano ti utang am aya. 5,000 no adda. Bayadak no next week. Tapos tunto no makaulunwak manin iti kwarta. Sige, pautangan ka ngam ne. Palagipan ka manan mo na. Tama ni pud ada builit mo kat kanayon ka nga maibusan iti kwarta. Ison sa matante papapanante matmat gadam. Kita ang basit Wen, Grace, di ka katimatanagan. Ang Muktar Aramideg. Promise. Kunak manutin kita itad mo ita. Nag-promise ka atin kita itad mo kanya kita mo na. Day talang tinadis kita rak, love. Ano sampay lang 5,000. Nayunak to no makaulungak manen. Awanan na. Sapay ita asumangpod di order ko. Kasano day tuwil ngay. Agdiskitar ka Anya kamutan? Anya nga minti in order mo, ayan. Sapatos kan jacket. Agdiskitar ka Daw rayo aging gainton malam. Tanong saan? Agawid aklangan ni Jalo Karmi. Di ako nagsubsubli dito. Ha? Sige. Urayan nak nga ron. Tay nakagdis kita riti na yun day ta. Darasama, di nakpagurayan iti mabayag mo na. Tano awan madiskitaram anayon da ito Agawid ako. Kadya ako nagpakpakitakin ka. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nanang, buludak man ta sing-sing nyo. Nay, apay, ayan nga mindagitay alahas mo. Awanan, narigrag ko nanang. Alan buludak ta sing-sing nyo ta isublik to. Ay nangina dayto asing-sing anak ko. Ay aywanak dayto itanabalor. Amumat numano ti presyo dayto kurang-kurang 100K. Wen, amok. Di kay matanagan, tadyak pukpukawen. Ay wanak, buludak laang. Isublik to no may alawas. Sige, ngamnay, di mo pukpukawan amangan mat no ilakom. Saan mo't Anyaga po? Buludak laang. Agawitan amo na rabiin. Anya tararamidam pa langay. Diyak makaid na, Grace. Diyak namin makontak ni Rodan. Katadakin ko na yung sing-sing ni nanang ko. Uy, jay balitok nga sing-sing ni nanang mo? Wen, ay na. Sa balit agparparik na kanyak. Agtip-tip bayo Grace. Matanagan nak. May saldawan ang diyak makontak ni Rodan. Amangan mat no awan signal iti ayan na. Unuhaan kat lubat, kas jay. Sa balit agparparik na kanyak, Grace. Agtip-tip bayo ka talaga. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Apay nga empadawat mo jay kakaiso na asing-sing ko. Inay aywanak iti manu atawan day jay. Kan pakalaglagi pak iti day ditatang mo. Nga mapaya pinukaw mo. Sorry, nanang. Nailaw anak. Diyak ba't nga mininamnamang itaray na di sing-sing. Daytan tumet tatila pakirerelasyonan mo na. Namin ano nga ibagbagami kan ka asinaamon. Takukwartaan na kaladay jay. Ngam natangkan ti ulom. Pinamati nakmat ngamin ngay ayatin nak. Nagayhatak lang man. Diyak pulos ni namnamang aramidan na tikastikan niya. Pasol ko ka di tagayan. Wana, ngam di ka mat nagananad. Pati ti kakaiso na nga alahas ta inata. Winaldas mo gapo iti lalaki. Ay naawanan, kasano da ito yun. Inlakok-lako maidin ta ingatan ko iti Boreas. Sorry, nanang. Di kayo matanagan. Tanong makaurunungak to. Bayadak to day dya sing-sing nyo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kumustan nga itirik namtad tamo na. Duwa nga bulan nante 5 bas. Nakamove on kan. Ay, kasi na. One month. Medyo mayatan tiring na. Katmayat ano kasta.
Anya ngayon ti damag mo ija ex mo. Awan balak mo nga mangidarom kanya na. Hindi pa kayat ko tagdarom. Gam nakabalod mo't ka nun. Ni, natiliw nga dagdagos. At sa bali ang kaso na. Agduduma ang kaso. Iso ang hustuman. Ikaro na iti pagbaludan tinagpasulan na. Katmayat ano natiliw gayaman. Pag adalam data nga nangyari kanya muna. Han kan nga agdardara sudos nga makibuybuy prin gamin. Han nga gaputa ubing kan gwapo kat main love kamat nga dagdagus. Pugi nga agpaiso ngam tiinding nakat agpugi it kamat iti babawem. Ha? Iso nga kita ang basit amo na. Baybayan pala ang gamin data ayat-ayat idta. Agtrabaho ka kit di. Kitam ka di kanyak. Awan ti love life ko. Iso nga ado ti ornong ko. Ha? Ayunan niya. Sige. Patasak man mat nga rod ti agbyag na awan love life na, Grace. Welcome to Jenna Almoida Drama. Hello, Mona. Adak manan. Ay, sige amat gaya manso. Anyat paaramid mo? Pukisan lak, Mona. Oh, sure. Kaano lang ay may ka nagpapukis. Sa ita, agpapukis ka manen. Di pa'y matimatidog. Sa nabalen, tinapatag, makita ka. Kailiw ko nga na makita day ta nagkini sa rupam. Agtal na ka man. Anya nakinis. Kasla rafrod tupay. Saan man? Nagsilap tarubang. Nagpintas ka. Ala, pukisan akon. Kabayatan ti panang mingming ko kan ka. Nagpintas ka talaga, Mona. Ala, saan ka komportable ti kastang ibang baga manso? Muna, usaram dato blower. Aywan man, Grace. Pakidisum di tayo. Sige nga, Rod. Balasang ka di pa dya kadwam, Mona. Wen, agpanta kami abalasang pailaang. Kastaya. Nagpipintas kayo. Ngamapay nga awan nobyo yo. Ay na, urayan mi di talaga para kada kami manso. Narigat ti masakitan kan maloko. Lusyak, saan ka man luloko? Managayatak muna. No ayatan nak, pagbalinan ka akas la prinsesa. Bola? Agyaman ak ta pinatgam ti awis ko, Grace. Ti panagkita ta dito restaurant. Ay, hanak ko mga makisinarakan niya mga kayat kamot ngamin nga maamamo nga perme. Ta bayat ti panaglabas ta aldaw kat inot nga matintin nagtirik na kanya, manso. Di ka matanagan. Awan to ti pagbabawyam no siyak ti pagtinagam. Ngam pangaasim ata ilimad tapay laang ti panagsinsin narakta niya. Hamo nga ibagbaga ko maijay gayam ko nga ni Mona. Tama ba inak kanya na? Ay, kanayon ko gamin nga ibaga kanya na idi nga hangko nga pagan ano ti makiboyfriend. Wen, amok ti mangigam iti palimod. Iso di ka matanagan. Sige, bayada kong tiginanta. Tayin tapay agpasyaran niya. Di ka matanagan. Sagot ko amin ang magastos. Siyak, ti makam mo. Agyaman na kiti kwartang inted mo kanyak, Mona. Di ka matanagan. Bayadak tumot lang no da kwartak. Okay laang. Basta jabilin ko ken ka ha. Di mo ibagbakin ni Grace sa gayem ko ti maipapan ka data. Ta sigurado nga tanak day tiyay. Nagarunan no maamuan na nga umut-utang ka kanyak. Sirmunan nakmanin day tiyay. Wen, matungpal di kayat mo, Mona. Jak tupay unay kasarsarita jagayem mo. Nasihat nga rin no kasta. Sapay la kuma, tadi nagtulukwen, manso. Saan to, Apolos? Promise ko day takan ka, Mona. Hello, manso. Ayan mo ita. Di matagkita ta. Sorry, Mona. Ada emergency. Ita tanay pawit kung ti bulbuluda makwarta. Ibabawi mo ti makisinara kanya. Emergency, Mona. Sorry talaga. Intong bigaton ti panagkita tanya. Saan mabalin? Sa dinutan mo ita? Ada ti probinsya. Sapay kumata maawatan lak, Mona. Saan mabalin? Masapol magkita ta.
Awanan bain! Hello. Nabit lang tarumarak iti parlor. Ha? Apa kas dito dyan, Grace? Kasla dilim lamang na kanya ka. Kasla di na kaya't amang guti saritaan da iti mawag kan kwa na. Surotak man itinalimad, tadenggak ti pagsaritaan da, jak agpadlaw. O sige nga Rod, urayin nakitan niya. Umayak nga dagdagusan manso. Bye. Ha? Manso? Sino ay amanso di kinasarita na iti cellphone na? Ha? Ay sus, nagtipayok man na. Kastimot lang tinariknak idikin ni Rodan nga ex ko tinasayaat. Surutak ni Grace it sa dinuman ang papanan na. Surutak itinaliman. Agawid ta ni Jabalay mi Grace. Yawid kan, tagdan natan. Anya? Agdan na nga dagdagusan. Hanta nga ang kasarpay nga umununa. Sumarunon to Isaganaan ta pa na imbagday ta kasar. Haan agkasarta pa'y santo ta nga agdan na. Kakaiso na nga inay aywanak ti dayaw ko, kas babae, kas talang ti kalaka na nga. Anya tiket asawan day toy? Ha? Oh, Apay nagkuyog kayo adwa? At da relasyon nyo? Apay da kas ayan no adda mo na. Agpada kami mat nga awan asawa na. Single kami mat nga duwa. Wen, ngam duwata ang nobya ni Marso, Grace! Anya nga duwa ta? Weh, han man nga tilay bagbagamat sa kamo na? Agsaw ka, Marso! Ibagam tagpaiso ni Grace! di ta kayon. Uy, Marso! Uy, agure ka! Hala, di maray matan. Palang kantis ni dyan lalaki! Manangal lilaw! Ay, munahang ko nga mo nga adagayam relasyon nyo ni Manso. Ti amo kakat siyak lang ti Darleng na. Uri siya! Diyak matamo nga da relasyon nyo! Italaan! Kathanak nga ron nga iramraman nga gurguran at ahang kumat nga amo nga da kayo. Naglukumat na dyan nga taon. Ay, pinagidan na takit din. Wen nga Rod, awanan bain! Sa pinagato ti utang na kanya! Inututangan na ka? Malungay ti utang na? Adun naurnong ti utang na kanya! Iso amasapula singirak. Sika ngay, di na kainutangan? Haan mat, siyak pa kay diti iliblibre na Nukwa, ikanak pa iti pagtaksik. Anya? Nukasta nga Rod, sika tinapnapanan di inut utang na kanyak, Grace. Kat singiran nak. Katahang kumat nga mo nga ututangan na kanyam dagi dya iliblibre na kanyak nga makmakan. Ay na! Ang sakit yung ulo, Grace! Manluloko na dyan lalaki! Awan nga Rod Ay, sapay first time ko matima kay boyfriend. Kas dya pa'y mat. Lawlawan ko nga. Manutawon mo na, lumakay kan. Nabayag nga awan na karelasyon mo Mandya akong manang. Mabuteng ako na maki-boyfriend. Namidwan didigraan. Kat apay ngamin alalaki ti pakiin na yatam. Kat babae ti rumbang aparakan ka. Ha? Adumot ti bading anang asawa iti babae. Saan nga imposible day tamo na? Imbag na damangayat kanya ang girl lalo. At dalatamot Iti kasta kinagagat mo. Imposible nga awan mangayat kan ka. Mangasawa kakit din, tani, nakapsutan ni nanang. Kasanon no awanan ni nanang. Agmay may sakanton. Awanin kadkadwam, ading ko. Grace, ang padatan na bumakit a balasang. Talaga ka ding awan ti planom ang makiasawa? Awan matanan te hilig ko itan. Napukawan, gapo iti kasdi nga nangyari mo na. Ang padataan. Nagrikat gayam ti matromaan niya. Kasla mabuteng ako na makirelasyon manen. Agpadataan mo na. Iso na lang ta. Hay, kasto'y tangatan nga kan kanayunan. Agbaak ta. Matay tanto nga baak. No siya, jak kumakayat no mabalin.
Kaya't kumatanga isimpati biyag ko. Diya damot makuna a pamilya. Ada putot ko kasjay. Kasano nga makaputot ka kat lalaki mati kayat mo? Idi ngamita. Kasla kaya't kumat apadasan ti babae a pakirelasyonan. Ha? Damagak man ken ka, Grace. No adda agaram ken ka abakla. Kaya't mo ka di? Depende ano nasingpat. Tano siya kat kasla kayat ko pekit diti bading nga pakirelasyonan. Ta kasla mas agkaalaan kami. No ngay. Padasan ta ti agayan ayat, Grace. Anya? Ala! Padasan nga ibagbagamat. Paysoan ko na. No kasta? Kaya't no bilang agarumak ka, Grace? Ay nahangkamat nga narigat nga ayatan mo na. Tanasing patkamat kanyak. Nagagat kapay. Oh! No kasta nga, Rod? Agsimpatan, Grace. Agkasatakit din. Ay, aguray pa'y matawi. Ha? Ag-ininam mo tapay nga kuskusto atap numayat. Nung ay hantagayam nga compatible. O sige, paliiwan ta nga ro ti pagbagita, Grace. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kasano nga, Grace? Naragsak ka kadimot laeng iti relasyon ta? Ay, perme amo na. Hangko nga ekspektaran nga kaalaan ta. Maya ti tempo yung tanga duwa. Un nga, Rod. Ay na, nakaragragsak. Uray siya Iso nga mabalin sa matan. Ha? Mabalinan ti? Mabalinan nga agkasartan. Ha? O sige, tulagan tayo nga Rod ti kasarta, Grace. Basta baliwang matanan at hinagan mo. Ha? Hanan nga muna. Ta ag-asawa tanton. Isublimon adya sigud nga nagan mo. Katuan date talaga ayam. Manipod tadta. Hanan nga muna tinagan mo niya. Isubli tayon dyan sigud nga nagan mo niya. Monyo. One Grace, my love. Apay nga ya sinaanak mo Tanabel. Awan mo mo ka basol ko kad ka. Ngam no adamaan. Sorry. Pagkawanan na ka, Bel. Sorry, Garda. Saan natati na ikari para ditong kalmaysa. Ibagam tagpaisukan niya. At dan sa bali ka ay ayataman niya. Diyak ilibak, Garda. Naitati puno. Tupay ka. Bayanaramin mo ti kastoy kanya ka, Bel. Apay! Pautangan nakman, kabagis rin na. Pangusarami ti kwarta kabagis. Pagbayad ka o ni Garda. Nagsina kami ngaminain ket ang mga nusingiran na kiti nagasgastos na kanyak. Anya, apaya nagsina kayo ngay. Kano nakaragragsak kayo iti kalabas. Hindi na ita, kabakis. Saan itan? Apay, anyat nagsinaan nyo aya. Zakon ay ayatan ni Garda. Andan sa baling ay ayatag. Kan kasapulak mo't ngamin ti anak. Isa nagsapulak iti ububeng. Na, agraraman kamot, Abel. Ha? Laklakayan kang magragot ka pay lamadan ni ti anak mo. Siyam nagiti anak mo, kurangam pay layda. Adapay ka apo ko maun. Basta mailiwak ang madaan iti baby, kabagais. Alam, pautangan na kaun. Sigurado kami na singirinnak ni Garda. Tawan pagbayad ka. Ayawang kwarta. Adapang usarak iti basit nga urnong ka. Iso pasensyakan ka bagais. Lukas pangarigan ta singirinnak daw. Si Kaman ti makaama makisarita ken kwa na kabagais. Please, uray tagayim mo mag. Ay, ala, wanan ka bagais.
Abel, kaya't ko ti mangga a violet ti color na. Ket pangalak nga iti kasta amangga muna asawa ko. Awan mo't kasta amangga nitoy. Kat nagbiro ka Ada ngamin makitkita kiti social media kasta. Iso nga hisapulan na. Sige nga ron asawa ko. Agbiro ka. Singirek jay kabagis mo rina. Nagadok tinalala na kwarta kanyak. Saan la kwarta? Pati kagawaan. Jay dakala refda. Siyak tinanggatang iti dayjay. Ay ket, adaken ka agarda. Desisyon mo dayta. Gampanag kunak, awan kwarta jay kabsak ko. Iso ano mabalin, hulugan nan at utang naken ka. Apaya saan nga iso ti umay makisarita kanyak, Rina. Iso ti umay ditoy. Mabain nga men, garda. Ta siyempre adda basol naken ka. Awanan pain nga minday jay akabsat mo, Rina. Nagado nga inkarkarina kanyak. Kunana nila ang patay ti mamagsina ka na kami. Uray lakay kan bakit kami. Adupay ladag iti arapap mi. Agama, dinadahil na dagita nga arapap mi. Mangilawlawan na jay at tao. Ala, siya kung tagkid daw iti dispensaken ka, garda. Pasensya kan pakawanam ko man di kabsat ko. Saan kumita kanunungan ti naramid na? Ti panang pasakit na ken ka. Ngaman niya nga at daditan. Awanan ti maramidan tayo, garda. Inret-retumpay lang amin idikanyak na di akabsat mo, Rina. Ha? Imbagbagam anasingpet. Nagagat kan responsable nga asawa. Kastama ngamin, iti day di asawa na. Saan ang nagbababae apulos? Italahang, garda. Kinwartaan naklaang dayjay akapsat mo. Iso masapol nga isubli na amin anagas-gastos ko kankwana. Kinasarita kun ni garda. Imanugot iti hulugan. Hulugam ti utang mo kang kwana iti binulan. Ay, no ar-arigain. Saan ko nga utang dagijay? Tain regalo namat kanyak dagijay. Ay na, di ka nagkalintagan. Basta bayadam tinagastos na kang katapnawan rere. Siyak ti mababain iti kastoy nga raramidam. Nalangarod hulugak nga raw. Apay, di mo inay ayo aya ka bagays. Kat gayim mo ba? Binulbulatsing mo kumakamin Di nak maniramraman iti daytoy Abel. Mababain na kun ijay gayam ko. Nawapay ngamin ngayon suka mo Nakakita kalat ububing, sininaam mo tanadagos ni garda. Ay ket kasapulak mo't nga rod ka anak kabagays. Ay, adula amin day tangay bagbagam mo. Siyam tinagbalin nga nakmaun. Nagadupay ta poko maun. Ngam kurang ang pailang dagita. Diyak kamukang ka, Abel. Primaw, insang petkon dito balay ni Mona. Tiyang balin may kadwa nga inam. Ha? Agmano ka kaninanang mo Ay na, saan na Bel? Babakatan nakmatlaw na yan? Nagubing matinobya yung tatang? Ubing pangam siya. Ay kahit anya ko talaga akastra Mga sawa kay manan kat lakay kayon. Diyak pala nakasasawa. Mga sawa kay manan. Ay kahit alis tombot ngamin ti agarim No agkapoy-kapoy ka akit talaga amalumbaan ka, primo. Love, makagkat-katasak. Itimplaan na kitikatas ko. Ay, wan mo na asawa ko. Mabit lang wan. Agi papuno takit inanom. Nakamamuan ayan ni tatang mo iti dayja babae, primo. Diyak man mo, auntie. Napidpidot ng sambot na iya beer house na iya babae. Naulawan dya ma'am iti kinapintas kan kinaubing tinubya na. Imbes na naragsak da kan ni garda, kalat mo't kan ngayon suka na.
Wan nga rod Anyang nga tangay ti kinayat na ijamam. Tsaka mo ante. Saan mo tabak ng nitatang? Kan lakayon. Sapay masikog ka nun di babae. Anya! Ay, talaga nga ro dati nakderan na dyan baga na kaya naman nanti maadaan iti baby. Makapasuron nga ron ni tatang ante. Kakaasya ka kan kantyawan na iti kakasinsin ko. Inaati unak ka nun ni tatang, ta nakaasawa man rin. Dinto asya kat awan pa lang. Kanya pa lang amin ti kukum ngay magkanakan. Mga asawa ka nga minan, Sino nga iti asawa kat awan mo't nobyak? Kat, mangsapol ka na iti armam ta mga asawa kan. Ay, kapilitan sa kastaan ti. Tadyak kayat ti makan kantyawan. Masapul nga unaak ni tatang nga agkasar. Iso nga agsapul akit di man iti armag. Muna asawa ko. Urayin nak dito'y paradaan wine. Tainak pa'y gumatang itinaimas asidaan tayaw. O sige, darasama. Diyak kaya ti agura iti mabayag. Wen, partakak asawa ko. Oy, Abel! Agbayad ka na. Uray pauna la abayad tane kasapulak ti kwarta. Ha? Anya ka matin, Garda. Ilugar mo mati panagsingir mo Lagado ti tao ngagdengdengag. Abay, ibain mo ti utang mo? Aglawak tupay ditoy! Tapno maamuanda a kinukwartaan na klang gidi! Agbayad ka kit din! Awan pa'y maited ko ita. Umaya ki jay balayo inton bigat. Agdiskitar ka! At dan di tatang mo, primo? Ay, awan da, nana. Napanday di lugar tinobya na. Ay, talagang samot nga itartarayan na ti utang na kanya. Ha? Ala, sumber kayo pa ya. Agkape kayo, nana. Sanan? Nakababain mo't. Anya ko man ti pagbainan nyo. Alakit din, sumber kayo. Naglingtaak ititugi. Naimas nga ikape na dyan. Ay, paborito day tatugi. Alaman nga rod, primo. Kitagyaman na, no pagkapyan na. Primaw, nakitak mo tanapan ni Garda ije balayaw. Nagbayag mo't sa nagawid. Apay, anyat inararamid na dita balayaw kawam mo ni tatang mo asingir na kuma. Nagis-istorya kami, ante. Naimasan na tinagkape kan nangan ititugi. Anya, Nagustuhan na tiliningtak at tugi. Di namat mapanawa rin. Naghirit iti namin daw. Ken ore ti rice coffee nga impakapik, nagustuhan na. Namitlo ang naghirit. ay, kastaya. Ay, mabit lang antay. Adda awag ko. Hello? Naglokaw. Adalay mawag kang kwa na pinanaawan nak dito yan. Apay mga sawa kayon aya tatang. Ikasar yon, tinobya yaw. Wan ko mga raud. Anyam kurang pay ti kwartak. Agor nungak pay basik. Sapay adda utang ko abay bayadak. Paunandak pay atatang. Anya, kasano apaunain ka katawan met nobyam. Di yula mo Ado, ti agpapaaram kanyak. Ngam pilpilyak lang amin ti agbalin nga asawak. Ay, di ka unay agpili-pili. Ta narigat tinapili, primaw. Nasingpet lakit day, mabalinan. Awan sirbit kinasingpet, nawan mat kwartana, tatang. Ha? Praktikal ti biyagitan. Iso amasapon nga agbalin tayo awais. An-anwam kinasingpet kan napintas wano ubing no awan mat kwartana. No awan mat trabaho na. O di awan serbina. Sa nabali Ta para balay dan tumut lang. Da tayo matalalakay ti manggad. Saan nga uso itan ti kastatatang? Babae itan ti agtrabaho para ti pamilyada. Anya! Ay na, si kamanan ti masabat ko, Garda. Ay pangaasim ka di, ha? Di nakpay na sing-singiran. Tanay, agproblema akiti kwarta ita. Di ka madanagan, Abel.
Saan ka nasingirin? Ha? Agpaisaw, Garda? Ramrabakan naksamot laeng. Saan? Pudno ti ibagbagak, Abel. Promise! Jakon singirin dagiti inintid ko ken ka. O saran nyo kit di iti kabarbaro anobyam. Agoray ka. Naisem ka ita. Saan nakadain akagura? Oh, saan, Nabel? Ang di mo damagan no apay. Basta di kan agbayad kanyak, tasaan kan asingirin. Papanam, Primo. Di ta balay na nagardante. Manan, kanayon kamuta na mapandita balay da. Apay anya tararamidam dita? Kwa, ada ipatpatrabaho na kanya kante. O sige, mapanakon tanay, aldawain. Labsan kayo nantay. Na, inaldaw muta na mapanti ka anakak dita balay tigayam kaw. Anya nga tayo ti paparamid ni Garda kang kwana. Intan ejay ilirina. Inta agpaparlor. Ah, ilibre na kaya, Garda? Wen, intag papukis. Kagpasan na agpakulor ta iti buok. Agpakukuta. Ken agpasimpata iti kiday. Nay, adan saki di atin daram nga okasyon na, Garda. Awan, masapol ngamin nga agpaubing ta. Tapno sana madlaw as senior citizen tan. Ha? Nagruna no adda ubi nga agararum ken ka. Awam met ubing agar aram kanyak, Garda. Sika siguro, ah. Kagangay na makaisumaksi ka. Ada pa'y gayam taste ko kadagiti babaros. Ah, Mga sawa akong tatang. Ha? Nayasinaw ti asawaam. Adan ayan, ubiam. Adan, isang asawa akong. Asinaw. Ni Garda. Anya? Garda? Asino ang Garda? Ni Garda nga eksyo Anya? Nagloko kan. Saan ba natila aramidem primaw? Amaw ka mang rabrabak kalaeng. Pudno ti bagbagak tatang. Seryoso ak. Anya? Apa yan ni Garda nga iti asawaam? Nakadudit ta babalasang isupay laang may. Man ano ko ma? Awan dagas na, tagpada kami anawaya. Uwan ang ex ko na jay. Kature ex yumatan. Nagsina kailangan rodan. Akay, sublatim may. Sublatim. Anya ko ma? Nawaya nga rodan. Ay, sana mabalay. Sinaam ni Garda. Mangkita kay di sabali nga asawaan. Basta asawaak ni Garda tatang. Iso ti ay ayatag. Imposible na ita primaw. Awan panagayat mo ni Garda. Bak nang ngamin. Iso akayat mo nga asawaan. Basta asawaak. Kaya so ti type ko. Agin inayat kami ni Garda. Asawaak no kunak. Asawaak. Primaw, talaga ayan ni Garda ti kayat mo nga asawaan ka anakan. Wanantay. Nagtulagan men, ti pa nagsimpami. Ay nakaanakan, di ka pa'y lagdardarasudos nga desisyon. Tanarigat ti may lawan. Panunutom kumapay na yung bagday tapang ngedeng mo. Napanunot ko ni iti namin ribo ante. Asawaak ni Garda. Ay, Primaw. Awan bibiyang ko iti ibaga ti tao kada kami. Basta nasara ka kun ti babae apara kanya. Kabagays, pang-asim, upayem ni Primaw. Ibagam ta di na ikaskasar ni Garda, takababain. Anyalat sa wunan na iti taon, ekskaw asawaan na. Nakasarita ko ni Primo kabagis. Talaga desidido na mangikasar ka ni Garda.
Awan maramidan tayo ano talaga nga iso ti kayat na nga asawaan. Nagloko mo't na dya agardan. Tinutupan na dya anak kaw. Awan magkididakas na at agpadada mo anawaya. Unangam respeto ko mamit Agpada na nga awan respeto na kanya kitikas na nga aramiden ta. Apay kabages. Rumbang nga ta respetuan na kanigarda iti panang lokom ken kuana. Ha? Nalipatam sa amat na si katinagbasaw. Pinasakitam ni Garda. Iso nga ita tan nakailiw-liwagan. Ada magkarbangan na nga agragsakmanen Iso abay-bayan tayo idan, kabages. Inton bigaton ti kasarta, primo. Wan nga rod. Excited ako ng garda. Tinak ka di ibain, primo. Nga oray baketak nga asawaem. Anya ko mati ibain ko. Awan bibiyang day ti panaginayat ta. Thank you nga rod ano pudno ngay ayaten na. Talaga mat nga ayayatin ka. Ikasar ka nga rod ayan o di ka ayayatin. Wan matkit di ala, agawid ka nga roden. Tapno masapa ta maturo para inton bigat. Sige. Babay nga roden. Kis na kon atin na kon. Aha? Sika kit dimot. Sika tibangagag kanya. Ha? Ay, wala niya. Alang nga rod. Babay yun. Primaw! Oy, Primaw! Agring ka! Apay ayatatang, parbangon pa lang. Ay nabumangon ka tayong kakitaan ni Garda. Naatake ka na o kat adda sa ospital. Anya? Kat, kumusta ni Garda ngay kaanakan? Kasya baldado lat ta ante. Kat, mapan mo ka di bantayan ije balayda? Jak mapanijayan. Mga yabay ti mga sikasukin ko na. Adumot ti kabagyan na. Na, apay ngay akasta ka ka nobyam dayjay? Hindi saan itan? Inutil mo't tan. Jakon kayat ni Garda. Na, apay ngay akasta ka. Itaki di kumakasapulan na ka ni Garda ka anakan. Apay ngay adimon kayat. Jak kayat ti mga sikaso iti inutil. Siyak kat ti pagbalinan na caregiver nan. Manjak mo't ante. Aniya! Nanarina, da kayo kanumod ti kayat ni nanang mi ang mga sikaso kenkwana. Ay ka, awan problema kanyak balasang ko. Agsubli kami nga minan ija abroad, nana. Kitawan kadwa ni nanang mi. Mala, siya kun ti mga sikaso iti inayo balasang ko. Ay na, agyaman ak nana. Di kay madanagan. Nayunan mi ti swelduyong. Dakkel matgayan ti sweldoyo ang mga asikaso kanina na Garda ante. Doble ti sweldo ti katulong iti sweldo. Nagmayatan. Siya kon ti mga sikaso kanina na Garda ante. Ay sanay! Di ka lagbain. Idiam mo nga da sweldo, magagat ka na mga sikaso kan ni Garda. Imbis kumasi ka tinagdisnodo ang mga sikaso kan kwa na iday. Ta si katinubyo na. Ngam tinalikod ang matadagos. Agpada kay Layja amam. Di kay lagbain iti kasta nga ramid yaw. Ipadlaw yu launay arupat kwarta kayaw. Di kay lamasyan iti gayam kaw. Kwarta lang ti habol yaw kang kwana. Mangibabaing kayo kiday. Ay, agyaman na, Diana. Ay na, marakop ka. Gapwiti kinaragsak ka. Ay na, tingkaw. Ay na, takinasyan na milangain. Ay na, kalpasan ti duatawan na panagdaton ko kang ka. Inaklon na milangain. Ay na, tingkaw. Ay na. Ala, apay nga rod nga agluwa ka ngay, Benny. Ay, uwin Tanay, di mas baalan ti kinaragsak ka. Sika talaga. Makaisa, makmatkan ka. Ito bigat, agpasyar tatagdikta.
Rambakan tamot ati umunang aldaw ti panagkinawatan ta. Ni Diana. Tay anak ni Lolita. Untatang! Ay na nagpintas, nagtayag, nagpudaw, siksay, siyempre, long hair. Day tangamin ti kayat ko iti may sa babae. Apay, si Mang Petay na naggapo iti bagyaw. Di mo't agtrab-trabaho. Kas sales lady iti may sa amul ijay. Untatang! Ngam nagawid ang? Di na kanu kayatin tagtrabaho. Maya, kay... Nakachamba ka, anak ko. Ha? Apay nalaada la ka di unayan na may dilig iti nobya, tatang? Kwa, saan ba kayo di unay? Ay na, agasam mo ti doa tawa na panagdatong ko kang kwa na nga ay. Kung nga raw, nanos ka unay, nag-araramiti na iti Diana. Ay, kung ano sinarde nga mo na pinagdatunan. Saan tatang? Talagang impas nagko tinagaran. Ure adda iti jibagyaw. Inaw-awaga alata. Kaya inararam ko iti silpaw. Kita inyo nga. Kaya na siya mo ilakanyag. Iso ka nakaragrag sa ka. Adda ipudnukan ka, Benny. Anya day tangay, Diana hanay. Jak amo no kasano ti panangibagak iti daytoy. Taamangan no maupay ka kanya. Apay nga min ay ha? Anya day ta ha? Kaya iba ka ma ha? Maawatan nak nga ta. Una, nobya ka nga raw. Apay kang asahan ay. Sigurado ka? Ay, no ibagakan ka nga. Adda nagbalin anobyok igi bagyo. Saan ka kadi ang maupay kanya? Saan? Apay nga maupay ha? Basta nagsina kayo na. Wan, Benny. Nagsina kami. Awang problema iti dayta, Diana. Nagsina kayo matay. Ayos lang kanya. Di uray limati nagbalin ang nobya. Basta nagsina kayo. Benny. Ikasar ka. Sampay nga ita. Tagurnungak pa niya. Agyaman na. Man nakaawat kagayang, Benny. Ikasar naklat tagayam nga uray adan nagbalin anobyo. Kat masikugak pa yun. Masikugak ko lang. Wan, Benny. Ay. Agduan abulan ti sikug ko. Inalilaw nak ti ama ti sikug ko. Kuna na nga ay ayatan nak. Ngamsaan matgayam. Pinagay-ayaman nak lang. Kuna na abaro. Ngamadamot gayam ti asawa nan. Awanan ba hindi, Jay? Kastaya. Masikog kagayam. Wan. Ay. Agyaman nak ha. Natanok ka nga agayat. Manmanutikas kan ka. Ti mangikasar iti saanan anasin aw akas kanya. Ha? Ni, Benny. Di ka matagtagtagarin. Agsao ka mat Anya nga iti makunam ita. Ikwa. Sige, agawid ta. Itulog ka ni di paradaan. Tauray umuna kang agawid. Maudi tadapay gaya mapangkugatangan na kasapula. Para kadagiti mulak anatang gampagay. Agawid ka adagosan. Manula ka minutos ta nagtugaw dito'y parke Kwa, basta agawid ta. Ala, itulog ka di paradaan. Ta umuna kang agawid ay. Anya, masikog ni Diana kunam. Punta tang. Uray sa anak agwapo. Dami lata siguro karbengak ngagpili ati asaway. Dak kaya ti agapit iti saan ko nga mula. Anya, Diyan kaya nga dagi baganto dagiti tattao. Para takopa lang. Diyoray sa nga polo tinagbalin nga iks na. Basta saan ko maamasikaw. Maawat ko siguraw. Masikog mga main. kahit naimbag ata yung pundo na pa'y nga umunakang ka sa bahay nga yung kalaysam. Huwag nga raw. May nanay baglaki dahil nailaw anak ko man yaw. Insan, hinta makisala. Kasar di may sa barkada. Ay kawin na insan. Kano ngay? Inton bigat.
Agpurma ka iti usto ha. Tado ti babalasang ijay. Kaya na insan. Talaga nga ipurma man iti ustaw. Barang makasirpatak iti agbalin nga ipagmaw. Ha? Alam ang garot insan. Tapno makaasawa ka matay. Sige nga rin sana. Ta, inak pagpapukais. Di ta pa agawawid insan. Ta makisala ta pa inton rabi ay. Ado tinapipintas ang babalasang dito kay. Sige. Uray tanalpasan ti trabaho kiti talaw. Uray no bigat tantong agawid. Anta makisala tapay. Una, kakaisaw na baro ka. Ag-enjoy ka insan. Ken tapno makasarak ka man iti agbalin anubiang bitoy. Uray, tamay sa oras la biyahe. Manipod ditoy. Aging gay di lugar tayo. Sa bagay, wal. Ay na, nagpipintas ng paiso na kiti babalasang dito insan. Wen, kita danto yam amukin ka. Ha? Sino ngay? No awan mapilim nga armam kadagiti maisalam ang babalasang. Yam amok ti kabsat ti asawa. Napintas da dyan insan. Ha? Apay ang dapat kabsa na. Kaya umamay. Tay buridag dati bagbaga. Ay sos, napintas da dyan insan. Armam tao, tatulungan ka. Ay, basta tulungan na ka insan. Wen, danag mo na ya. Padasem latta matigasat mo kan kuana ha. Tay ko na nga rodin insan. Ipalapal ni Ayat. Bareng maisalat. Kasinsin na kagayam ni bayaw ko. Siya gayam ni Susana. Ay, os dahito niya. Ison, ti mangyam amo iti bagina. Ay, siya mo ni Binay. Aday. Ay na, naglamuyo ka adakulap niya. O sige, put-putam lang ti dakulap ko. Tawan bayad na. Talaga? Ay, kaya ko na. Ay, napaw. Marik nakagayat ako ni tiday ta babae. Nagpintas niya. Kun madlawan na lambeng. Nagpigkat mo ti panagkitam kanya kun. Crush na kanya. Ay, kasanungay ang adlaw mo, aday. Basta. Ala, ibatamon ti imak, ta ituloy tang tagsala. Agpapastang agsala, manong. Ay, sos, ay narakop na kunyaw. Ay na, ay kanya pala ko ngay. Arakop, mutanam. Ay, ading Susana. Ang dadamagay. Anya da itamanon. Danubyo, ma'am. Api ang damdamagam da ita. Agayata nga minggang ka, Susana. Uri itatalaan nagkita ka, agayata ka. Anya? Sigurado ka? Why? Ay na, sabay ko matadanam namak iti ayak mau. Ay, ayatan ka talaga. I love you too. Ha? Ay na, talaga. Agayan ayat tangaro din aday. Kahit inaklon na ka adagaos. Kayo natang. Longhir maninday nyay. No dyan nadlaw nga damo pa naggusto na kanya. Diyak ko mama may turag nagdatong kang kwa na. Hanggang nadlaw ka nga damo rin na kanya. Iso nga dinaram ka aw. Uy nadagos ti sumba na. May kaduan anubyong dahi ta, binay. Asawa mo nga rodain. Tatmo saan nga susukat, inubya. Kawang kadi. Talagang asawa ko ni Susana. Naimbag day jay tabalasang. Sana kas kini Dayana masikog magayam. Plano nagpalukwan ti loko a Dayana. Naimbag ata sana nagbaligan ang loko kanya. Kay, jagnagan iti Susana. Sigurado ka, gawan nobyo na sa balay. Nasinaw pa nga ta. Why? Kinuray sa anin na nasinaw. Basta saan laga ang masikog akas kini Dayana. Maklong ko dayta. Basta ayatan nakmat iti napudnaw. Akas iti panagayat ko kenkwana. Ay kumayatan Nay, si ka naggayam ti sarsarunol, insan Benny. Ha? Sumipnget nga minon. Iso adi ka na bigbig adagos. Narabyan ka na nagkapigi bangkag mo. Wani insan ta, insang buko sinibugan. Nagijimula ka na tang. Naggagat ka matan insan. Nagsapa ka arumar ige balayo. Sa marabyan ka nga agawin. Talagang sa ayor urno nga munti pa ng asawa ma. Ewan na, tamang makaasawa mo ito insan.
Yawid mong dyan, Nubiam. Tapno maitalikan kan, kasinsin. Ay unaw kasinsain. Inton na ikasar ka. At, sarsarong karam matla ka di tinubiam ije lugar do. Gawin na, ha? Ang maminsan la makalawas, tabi siyak mat ititalong ka. Agagawa ngaming agurnaw. Tapno may kasar ko ni Susana. Ay kat, kita ama. Tamangan numaliwayam asarungkaran kasinsin. Ikam latay ti oras na. Tapno saan alumamiskan ka. Insan, nakalako akiti mula kaon. Nakatsamba kiti preso tinatang ita. Umdasan day, agastusan may nga kasar ka ni ipagmo, insan. Kada problema insan. Ha? Problema nga? Ada namuak. Impod no ti asawa kanyak. Diyan mga min nakadkadwa day nga ipag ka. Apay, anya namuam insan. Babayadan magayam a babae ni ipag ka. Anya? Sorry insan ha. Diyak mo ninamnama akas jay gayam ti kabsat ti asawak. Mabain ka nung amin amang ibagay ti agpaiso kanyak. Masyan kan ka. Iso ngayon baganan ti agpaisaw. Iso mo ilasag paminsan na makita ka dahil kabsat na. Agsusukat ka nung pa'y tinubyo na. Kahit awan agbayag anubyo na. Tan umaalanan ti kayat na. Wano makwartaan na. Panawan na ka nun. Ay, anya mo dati niyo. Sapay inayat kon iti husto ni Susana. Ngayon mo kaya na ti agbalaw. Maawat ka o tinaglabasan na insan. Saan insan? Ang mga nagkonsumisyon kanto. Kasjay ka nung amin na talaga ti ugali na. Tila sumursurutan na alalaki. Ang mga no agladingit kanto laang insan. Iso baybaya mo. Apay nga yakas ta insan. Inlawlawan na. Insapsapam kumamaging baga kanyak at ikasta. Tapno sa anak ang masakitan ni Diyos tao. Jack mo insan. Jack inggagara masakitan ka. Ingagaram! Ha? Apay, naumakan binay. Di ka magararaman. Naginanak pa itatang. Panagri na ngamin kaslawa mo mapagtal ka na babae ta dito'y lobaw. Uray sana napintas ditan. Basta napudno nga gayat. Di ka gambisyon ang makaasawa iti pang Miss Universe ti pintas na anak kao. Ay, untatang. Nadidigra ka. Sige tagrubata man. Nay, papadam. Naman iti balay ta insang ka. Tada sarong karak. Sinaw. Naimbag nga oras mo insan. Ada tay balo akatugangam. Ada insan. Apay? Aday bagam kan kuana. Ada man lang napatag ngay bagak insan. Ay, sige. Umunag ka insan. Ay na. Nagpintas ka na ispay. Bulaan nakmat, Benny. Saan? Nakapimpintas ka? No, kaya tinak ikasar ka dagaws. Adornong ka. Kaya't mo tiba katakas kanya? Wan? Awang mo binakitan kan inubingan kan ayat. Naklunin na kung tay kasarkaan, ispay. Ala, kababain. Awan ko man ti plano ka makiasawa, tabakot akon. Nada, ubing kapay. Kaslakan to pa agtaw-tawan iti 20 uraw. Nalabas ka mo't, Benny. Ala na, aklunin na ka. Ay, labyaw. Ala, pinagbatamatan tinakulap ko. Amangan no makita data. Iba tanday tao, yaging nga di na aklunan. Ori makita data na. Apay ngaya kastoy. Bigla mo't apimartas ti pitik ti pusok. Kaya nasa wanday ta, agayat kamutang kanyak. Ala na, aklunin na ka. Agsubli ka inton bigat. Tagpanuno takpay iti agpat nagbenny. Sigurado ka, Binay. Asawam ni Ispay. Huwag nga rin. Apay tadagulik kayo yan. Ay, kasladyak nga bin patyan nga gayat ka.
Iti dayjay abakait. Kursunada yung sa mga ngamin ni Nanay Space kastak ko na yaw. Ay tilay bagbagamait. Kursunada nga. Kukwam lang nga. Natulagan ti kasaryaw kung insan binay, nanang. Wan nga ron. Ay, biglaan mo't na ito'y apasamak. Jak pulos ni namnama na ito'y. Kasta nga rod ka no, ti panangasawa, nanang. Bigla na dumtang. Awanan ni ti panunot ko, ti makiasawa manan. Tabakatakot nga rodan. Ngam bigla mo't ngamin anagaram ni Benny kanya. Kat kinayat ko matadagos. Agin inayat kay laki di adwa, awan problema di tananang. Uwan mo't kit di kat ti pagyamanak. Palubosan dak dagiti anak ko ang makiasawa manan. Nga uray bakit akon. Ay, papanam. Ket kasaryo ko ni Spain tumbigat. Nagsapol iti baboy ang maparti Na, kunak no adda na biro ka maun. Imbabawi damay. Isungin nagbiraw. Ingkaman kit di kita hindi kasinsin mo ijay balay da, Barok. Ijak mo't makontak ti cellphone nan. Madanakan akon. Sapay itangal daw ti kasarmi. Apay nga tangay? Alan mapan kabiitin ijay balay da, Barok. Sige, nanang. Ay, madanaga na mga rudahan ka, anakan. Tanay, di magawi din dyan kasinsin, Mau. Napanan na nga tayo, Uncle. Kuna naman nga agsapol iti maparte iti kasarda. Kuna na nga agsublimot ladagos iti kalman. Hindi mo nagawawi dahil. Ay na, dyan mo ngamin makuntak, Uncle. Makapadanag mo da dyan tao. Hello, Tatang. Hello, Binay. Apay, Mau. Kasar mo ita, nga magpalpaliwawang ka. Ayon nga, dagiti mapartay. Pagan ano mga kasar ni Nanay Spingay? Ha? Ay, ano na ita sasawumay? Talaga ngayong gagara, dayay. Tapno maibabayin damin. Ang graman din sangkaw. Ay, apay akas tati pagbagam. Ay, agawikan. Ururayan na kanispay. Manjangay! Da kayo at mga kasarkan ko ano no kaya iyo? Anya? Sige, Tatang. Bye! Kas day tirumbang ka na ko ada. Tapno reknahan damay timpari na ada kanya. Nasayatan nagawid kan. Kay, ano ti di maray ti kasar? Anyat darayan da ngay kawang kamay lukaw. Nailawlawan dagiti tatao. Kapabayin tinaramid mau. Apay pagbainan nyo ko ma. Nasakit ngamin tinakam ko ay tinaramid nin sangkaw. Inggagara na ngayon parang tipag na. Nga uray sigod nga muna batakas jay ti ugali kan trabaho day jay nga ipag na. Imbaga na magkeng ka, adi na unay am mo di ipag na. Ay, unay ay. Day tagayam, ti pagsaksakitan tinakam mau. Amo na! Imposible di na mau. Mamati ka mo ka. Ay, asino nga taday taya. Ay, sumrag! Benay! Basol mo na dadaka sa mapasamag ka ni nanang ko! Ha? Apay aya Susana. Umay ka! Ati pa ang mitikayat ng aramidan! Imuli jay bubong ti balay me! Ingkati pa ang mitikayat ng aramidan! Nga basol ko di tangay may. Umay kan ko na! Ngay tanod dadaga sa mapasamag kan ko na idarom ka! Anya! Benny, di na kumabat paglulukwan, pangasim. Kwa, ipakawanan na ka, nana. Nga masapon nga linipatan. Ay, saan diyak kayat? Ay, ayatan ka, Benny. Di na kumabat pagladingitan. Kwa. Nasaysaya at lang agurnusan dagiti sakak ngam ti panawan na. Ituloy ta ti kasarta. Nya. Ay. Loy sanak kao. Apayakas lanal pa'y ti abaga ni Larry Apimanaw. Awan pa'y 10 a minutos na dito'y balay. Nagpakadamot na dagos. Pinaay mo ka di manan.
Namin adun nga daras nga pinaay ko nanang ngampo man na siyar matlag ta ito'y balay. Kunak pa yan nga agbirok iti sa balay taadan kayan ayat ko. Ngamawan sa ti kaayan ayat mo. Kunak lang day dyan nanang. Tapno agtalnan. Diyak ngamin talaga kurso na dadadya nga lari. Ngam napuskol matlatatero pa na nga kundi pa siyar. Ay nasaan kumamatakas ta, anak ko. Tanay nagsingpot abaro ni Lare. Nagado ti talon kandingon na. Ay, anwak ngay data nga talon. Kan maysa. Ay, awan kanya na jay berbero kak iti maysa nga lalaki. Anya ngamin aya ti berbero kam iti may sa alalaki. May katlon ni Lare kadagiti agdatdaton ken kaapinaay mo. Basta awan riknak para kanya na. Iso nga may mayat no ibawing nan iti sa bali data nga ayat na kanyak. Insan, Ni, si kamot gayam insan Loisa. Nakapasyar ka man. Itaman pa'y nga imalatiw ka dito'y balay kat sumipngutan. ay, pastra kanak man pala ang insan. Mana, sumra ka Ni, apay akasla aday lumlum mga insan. Ay, saan lang akasla? Talagang adda insan. Ah, asino? Nilare. Apay ngay. Kano nagsingput tupay ni Larry. Kan nagagat. Anya ngamin ayati di mo pangayatan kan kwa na. Ay, no siyak laang tarmon na. Sigurado asong bata kadagos. Nagwapong tupay. Para kanya ma, ngam siya kathan nga kasjay ti gwapo. Naglitam topay. Gagangay na laang mata nababad mat nga rod iti init. Tinapatag nagagat. Sigurado asaan to nga agbisin ti agbalin a pamilya na. Nagasat ket di no asinon tuman bilang ti maasawa na insan. Di pa'y lakat nga rod sa kati araman na. Ay, no arman nakday jay, aklo adagos insan. Si kamot ti masabat ko lari. Nagkapukan sa mo di tabalay da insan ko Loisa. At dapay imot mo anatang. Di nak masinangot kasinsin mo. Di na pa inawat to isagot ko kumakinkwana anatang. Ay, nagsayang man. Sapay nagngina ti magatang anatang ita. No kayat mo, alaa mo. Sayang mo, no awan ti mangala. Ay, kayat ko ano itad mo lari. Tada si daan mi kininanang ko nurabi eh. Imbag pa'y kan kanikaw, ta nagsingput ka. Ngam ni kasinsin mo. Nagpintas nagpaisaw. Yung suplada mo. Kat, siyak ngay lari. Sa anak ka di pintas. Ha? Haman, napintas ka mat, Nicole. Ay na lari, adupay ti babae dita. Saan mo ko mga itulok amay may salaang a babae ti pagtaytayakan ti lubong mo. Adupay ti may karikan ka. Basta iwaras mo ti panagkitam iti aglawlaw mo. Nicole, Ala, panawan kan lari. Tadapay papanak. Agyamanak dito'y natang nga intad mo Insan, nagwapo man dyan lalaki nga nakita kay sangot istor ni Nana Marta. Ha? Asino ngay day ang lalaki insan? Diyak amo ngam panagkunak. Tadtalaan nga na isarong na dyan ito'y lugar tayo. Tadtalaan nga min nga nakita. Kat, Ay na insan, nasarakak sa matanti lalaki nga para kanyak. kano di mon sapay ammo ultimo nagan na. Kat makiamam mo akto Am mo mat ngamin nga umuna asak bay nga agpaaram ka insan. Wen ka di insan. Ngam panagkunak at adamot panaggusto na kanyak dayjay. Sa bali nga minti panagkit-kita na kanyak. Tanagpinarang kami. Ay na insan, lapdam tarik nam. Nagwapo ngamin. Talaga nga rod nga awan namnaman ni Larry kan ka insan. Nabaybayagan nga awan naman na kanyak dayjay. Isumat nga minti na kulit nga agsarsarungkar. Anya, ala kat agtanang ka nga rod insan. Di kag dardarasudos. Nang runa no di mo pa'y unay am mo ti lalaki akayat mo apagpaaraman. Adda manan ijay sangot ti istor jay nakita ko nga lalaki di namin san nga kalman. Sapay la kumata maamwa kon tinagan na. Ay, asidagak man. Mapanak man agin gagatang. Tapno adagundaway ko nga makaasidag kanya na.
Ada ako nito sangot ti store. Hanak samat nga nadlaw. Ay, agin uuyakak. Hay, ading! Hello. Adda gayam na pinta sa balasang diti probinsya. Sanak sa nagbidto. Iti yu umay ko diti lugar da ikit ko. Ha? Oh. Ni, ubing matiro pa na. Ngamlakay matibusis na. Le, na isa rimadeng kamutang, ading. Kwa, mas dawak ngamin. Han ka pa'y mat nga lakay. Ngam apay nga lakay ti busis mo? Kasta talaga. No adda matured arupa. Adda matured a boses. Ay, aya. Adda gayam kasta. Ado, ading. Pulimi nga men ti matured ti boses na. Tauray dagiti kakabsat ko. Kastoy matlang ti boses da. Napaspas-pas nga agmature ti boses may ngam ti rupa me. Ay, kasta aya. Iso adikan mas daaw. Ingam ubingak pa'y. Nasurukla at 30 ti taon ko. Kasta gayam. Si Kangay. Manut taon mo. Ay, 25 ko. Oh, kasmutkin ka. Medyo mature ti boses mo. Ngam ti taon kin rupam ading. Aya. Han ko nga madlaw data. Saan man, talaga abak-bakit ti boses mo ngam ti taon mo. Isu nga agpada talag. Ha? Ngam, saan man aday tabos boses ti pagsaritaan da ading. Anyat nagan mo, Loisa Manong, si Kangay. siyakmot ni Renzo. Amom, Loisa, nagpintas ka man. Uy, bulbula anak, samat Manong. Saan mo't ading pudno ti bagbaga. Taga-syudadak gayam. Ket italaeng anad da anak iti kundaway. Anak kapasyar dito'y probinsya. Ket nagasatak. Taad da na amok abalasang akaskin ka ading ko. No balasang kapay ading When 102% nga balasang ak Manong. Ay, pag-iyanam ngay. Ada abangak akwarto'y jay cruising. Agbakasyonak pa'y lang. Takayat ko ti agrelax dito'y probinsya. Kasta gayam. No ikan nakitigon daway. Kaya't ka kumaapasyaran ija balay yun numabalain. Ay, Renzo. Welcome kay Jibalay me anytime. Wow! Dagitaman! Agyaman ak, Loisa! De, Loisa, adag tuk-tuk-tuk. Adda ka dinamnama asa nga ilimita anak ka. Ay, ni Renzo siguro datan. Ay, sige talo kataktiri daw nanang. Asino Arenso? Jeka barbaro nga sutur ko. Naimbag nga oras mo, ading Loisa. Ay, si kamanan. Anya kamatan lari. Namin anon nga imbagak nga hankan nga muma ito balay. Awan matlang ti manamnamam kanyak. Dagulit kamat nga. Pastor kan nak kumapay ading ko. Kan awatom ko mato'y sagot ko ken ka. Kapros anatang. Naggapoy jabang kagmi. Manjak. Yawid mo no kayat mo. Ibaga man anya ti kayat mo ibaga tapumanaw kan. Talaga ka ding awan namlamak ken ka, Loisa. Awan nga rod nga talaga. Di matimbaga kay di nga hangka nga umumay ito balayan. Ay, kitala nga raw. No isuti ko na maading ko. Awan maaramidak. Katsapay la ko mga rod Tanaragsak ka no asino man bilang tinagasat amapilim. Uwen, tanakita kon. Iso nga si Kalare, mangbiro kamatan iti sa baling armam. No kasta, mauding arudan da ito yung isa sa rungkar ko ken ka. Ading ko Aloysa. Katwan anyang harod ngay. Loisa, asino day tay lalaki ang nasabat ko ang nagkapo dito'y balay?
Ay, iso day dyan ni Renzo, nanang. Isumot la barumanen arupa ati makitak. Jak pa'y kit di makita na imbag ti rupa na tabarbasan mo nga main. Bagbagay nan tupay, kasla nga asit na day jay barbasnan. Ngam nagalas akitaan anak ko. Jak unay mamatmatan tilangan na. Tadanda ni puro barbas ti makita iti rupa na. No siyak, amok nga gwapo day jay. Makitak mango jero pa na. Agdat-daton kadikan kaday jay. Owan nanang. Iti kasta ajar mo. Madlaw nga damot pa naggustom iti day jay alalaki. Uray damo na pa'y lati may dito'y balay. Awan mat siguro tidakas na. Balasa nga akmat, kan baro mat iso na. Ay na anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Amom pa'y nga umuna, no anya ti kinatao na day jay alalaki. Nang runa kat itatayo la makita dito'y lugar tayo day jay Renzo. Masiguradom nga raw abaraw. Kat, isumate ko nana. Ay naloy sa anak ko aya. Saan lang kumaaday tarignam ti surutom. Dumngag ka kumamot kanyak Iti kasta awan to ti pagbabawyam. Taga ano aya day jay? Basta ko na namat nga taga syudad. Imay kanula ang nagbakasyon, tanauma iyay syudad. Kaya't nati ag-relax ito'y probinsya, nanang. Ay, kahit kita umgarod agandad ka. Amuam pa'y anaimbag ti ugali kan kinatao na. Nupudno mo labaraw, anak ko. O anya insan, di matpudno di ako nagwapo ni Renzo, di ba? Tay inyam amom idikalman, insan. Wan, ngam nagpuskol mo ti barbas na. Uray kumamot no bukisan na basit, tano nalawag ang makita ti rupa na. Bagbagay nan to pay. Uray di na puskol nga iming na. Kayo kayat ko makit-kitaan. Kastagayam ti kayat mo, insan. Napuskol nga iming. Kayat ko nga rod. Basta nataar Tauray na puskol ti iming kan barbas na nohan nga guwapo, ha? Kasla ka pre, ti itsura na, no kasjay. Uraw-awan. Katala no iso ti pakaragsakam. Anya nga rod ngay. Aywan, loy sa insan. Adda ko maipudnukon ka. Anya data insan? Agdat-daton nga min nilari kanya. Kadi mayat! Ngam, may na, apepela nga ibagam kanyak ngay. Nulakit dita kayat mo, song batamon. Tasong batak matan ni Renzo. No kayat yun, di ag double wedding tayo. Sinong batam ka din ni Renzo, insan? Saan pa'y nga rod? Ngam, hangko nga pabayagan nan. No agdaton manan. Uwan nga dagos ni isong bat ko. Amom pa'y mat-anaimbag ti kinatao na insan. Katama amok matan. Pati ugali na amokon. Very good nga perme. Hanakon nga kon di pa kepot. Tanong ay mataktakan kat agbirok iti sabale. Huh? Nupudnong ay ayaten na ka. Apay ko mga agbirok iti sabale. Rumbang laang nga urayan na ka. Anusan na ti aguray? Basta. Payat ko na sungbatan ni Renzo. Kamaudyanan na. Inaklon nakmutlangan, Loisa. Napalalo ti ragsak ko. Ni Renzo, inarakop na matanan. Katagayan ayat tamutan saan? Uwan nga, baka makita na taninanang ko. Adalang itakusina da diyang agsipsipot. Bayamanon niya ti bagana. Tinapatagdatan. Renzo. Kaano nga'y arumwarta? Kanayon lang na di ti balayo ti pagkitkitaan ta. Di ka pa'y masuluno ka. Kanayon lang agsipsipo ni nanang mo. Unay datan. Sige, bayam. Tano dati wayak. I-chat ka. Tag kay tata itiruar. Wala. Sige, namnamahag day ta. Loisa, mahal. Insan! Naragsak ka ita, insan. Siguro, inaklon mo ni Renzo. Wen podno data nga imbagam. Da kamin. Ay na, talaga di mon pinabayag ti panagdaton na, insan.
Kaya't kumat nga rod, apay lang nga pabayagak ngay. Kat good luck nga rod Sapay la kumatag na nayon ti kinaragsak yo kini Renzo insan. Katsi ka ngay, inaklon mo nila re. Saan pa'y insan? Ni, kunak man no agdat-daton kanyam. Wan, ngam kunakkan ko na at tingitingan na pa'y anayin bagtirik na. Ta mga nupanakip butas naklaang. Ta syempre, napaikot nga rod kan kaidi insan. Nungay si kapay laang tilab na. Haan mat siguron. Naupayan da dya kanyak, takan ka na yun ko idi nga pababainan. Iso nga si kanti lab na dayjay. Nay, nakapulis ka mo, Loy, sa anak ko. Di mo ko naan, arumbar ka manan. Agkita kami man ka ni Renzo, nanang. Apa yan? Manipod inaklon mo dayjay, Arenzo. Jak matan makita ti an niniwan na dito'y balay. Di mat umay dito yan, anak ko. Kas ano, mabain kada kayo. Datamat ngamin agsipsip o ter aramidan nyo. Jak ngamin kayat tigalad dayjay, Arenzo. Nagatap dagiti mata na, di na maipurang dagiti mata na kanya. Ni, apay aya nga kayat yung nga makipinarang kanya na. Type yung mataya. Ay sus nagloko kan. Anya atay ngay bagbagamag. Di mo aya maawatan ti kayat ko asawan. Kasla ilumlumeng na ti rupa na. Mabain lang mata. Awan to pa'y babain na. Amo na nga daak laang iti asidagyo. Kundi arakop kit din kan ka. Sa dinong iti pangananta, Renzo. Makaamo ka nga agpili, mahal. Pasensya mo na. Sanay, nalipatak mo tayo wallet ko. Ha? Bayadan pa'y lang, mahal. Ta isin kuntukin katibayad ko. Sige nga ron. Apay nga kastati suram nga rimwar iti dagus mo ngay. Hanmat nga nadarang ti init. Ngam nakamask ka, naka-shades ka, kan nakabunite ka pa'y. No saan ka siguro nga imo na nga imasidag kanyak tadtay, han ka nga nalasin. Day tala ang matmurdong ti barbas kan iming mon ti makit kita. Iparwar mo atap no makita. Ay, saan mo adagita tikit kita, Luisa? Agsapul takit din iti pangananta. Renzo, nailawan tamatan. Kunam nga manganta. Ngam hamo matimbang nga dagayang balak mo nga ag-check-in ta. Di ka kadiagdanag. Taksak ti makaamuking ka. Ngam ni si kapay lang ti makaamu iti bayad ti check-in ta. Bayaran kanto. Anya? Wan ko na amon. Ngawan na itugot ko nga kwarta. Sa kundi awis ka nga ag-check-in, siyak matgayam ta agbayad. Bayadak tumaglaan ko nagkulit ka na ya. Renzo, ungtan naklakit din ni nanang ko nung maamuan na datoy. Alyapay ko pati maramidan na ngayon alpasag. No kaya't na nga ikasar ka, di ikasar ka. Ha? Agpapay sa Renzo? Wan, itaan yaman nga oras akayat na. Insan, inaklon ko ni Larry. Da kami. Talaga, insan? Ay, kat mayat Kat no kas ano, mabalin tayo nga igidan ti kasar tayo. Kwa insan, katungtungag pa'y laang ni Larry no anya ti makunana. Nasken amang ngagakmat ti side na, sakbayak nga agdesisyon. Jak kayat abukudan ti agdesisyon iti dayta. Ay, talaga mata insan. Un insan, kasdi talaga. Nasken nga irespeto ti desisyon ti tunggal maysa. Ewan, kumusta kayon kin ni Renzo? Ay, ayos lang mata insan. Oh, kasla saan kamot anaragsak insan? Adala ang ngamin ugali na nga hangko nga kursunada no daduma. Kat, agbabawi kan? Hanmat kay de. Masikugak matsan. Anya, kat, masapol nga rod amaya pura at ipanagkasaryosak bay amalasin ti sikug mo. Wan nga rod insan, ibagak to datakan ni Renzo. Ala, ang mga noong tanak ni auntie numaamuan na dayta.
Basi kog magaya mo ti anak ko, Barok. Anyat ko ko inyo ngay. Agkasar kayon Wana na. Nga may sala baboy ti maikarik Kaumpay ngamin urnong ko. Anya, Jak maikari ti bongga kasar nana. ala sana balen. Tinapatag agkasar kayon. Kasanot kadakkel ti baboy 4 months na pailang nana. Utang ngamin day jay. Mabay mga umutang idado. Na mga nudya mabayadan. Ha? Bayadak tumot lang. Nuada maurnong aparwad me no kasarme. Anya. No kasta, agkasar kayon iti mabiit iti nobyom, insan? When insan ngam may sala ang 4 months old nga baboy ti sagana mi. San nga balen Tinapatag malpas ti kasaryo. Ayun, agkasar kami matan kinilari. Aya, kaano ngay? Sumaruno kami kada kayo, insan. Kuyugan nakmat nga mang asikaso iti masungad nga kasarta arin so. Adu pati masapul nga maisagana, kan magatang. Si kapay laeng. Tani, masaduta karumwar. Kastam lata nga kanayunan, hangka nga rumrumwaran, nakapupok ka lang iti balayan. Ala, di kan sumana Mapan ka no mapan ka. Taglaba aklaeng. Umadanin ti kasaryo kindi Renzo, anak ko. Wen nga ruda, ay na, mapadasak matlangan ti maikasar. Kat ti mayat ita, lab na lab ko ti mangikasar kanyak. Batandak! Batandak! Ni, Sumartin ka! anya dajay? Batandak! Ada pulis si Jarwar nanang. Ala, pinusasandamatan ni Renzo, anak ko. Uma kayo, intayo man kitaan nanang. Sir, apay nga pinusasan yung matan nga ti boyfriend ko? Miss, pasensya kan. Ngam nabayagan na sapsapulan mi ti paglimlamangan to'y nobyom. Liza, tulungan na ako. May isa nga min to'y nobyom. Katagiti wanted ngagduduma ti kaso na. Anya, ay Renzo, anya ti kahit nga sawan dato ngay. Liza, awan basol ko, Liza. Inosente ako. Sir, sigurado kayo kadi nga iso na ti sapsapulan nyo? Baka sa balingay, baka karuprupan na lang ay. Miss, nagpatubo lang iti barbas na. Iso ang narigat ang malasin. Ngam iso talaga. Aniya!